Gamere baro bella yo. Gamere kyo kalawo. Gamere baro bella yo. Gamere kyo kalawo. Gamere baro bella yo. Gamere baro bella yo. Gamere kyo. Tana kira kura kiri yo. Kira kuri ni. Tana kira kura kiri ba. Ni kyo kalawo. Gamere baro bella yo. Gamere kyo bella yo. Bedo tol ke neno matin da kwa jolo wechi adek ke matin ni kira juyo wechi okere chi adek no neno ngamo pore me pieno me kel borun kaga ma tika en ma winyo wachi adek pinen matin ni kono wabi mere ki ngamo wachi chi ben mo karo ma bikel dit is a public and be neno ken me dor yu matin da ye. Now, in my foot pay subscribe on your foot pay following one committee na wakie ko bere timbe timero ne ba piano watika streaming live kita Upload TV kachil kila kwa TV ma in iramune an wa channel na ne dujo YouTube Facebook ma meg ya weng so labo balokar ange cha wado kar kita camera ma bichel kolo but pe bala you will dir pe olet gala ye so labo balo cha wa kel la dit sida public obino jol wele kan no dujo chwa wonen ken me Charo yu matin. Sisa Jole, di ba mege. For total Jimmy. Tini gibal cha total me lok yo tung botwa pere. Ana for undu yu panel ma uti kombeli. Kidong jomagiti winyowa. Ki miro kare kai nen ngarmo ma peti winyone kombeli. Roma chwala link mon ma ini no ni bore. Wero konywa. Lok me yubo jema ti tekwar kwa chuli pira tek total botwa. Kadi biri Canada, kadi biri kwene, kadi biri kamoy ken. No wano tika chiel. Pia chuli ti ma pira tek botwa. So peme galo chawa. Tini wano benena lok me Lagam Bot Acholi. Ngo mo Rwodi tika timone I KER KAL KWARO I konkaran eni. Aramiro no ni ichabit mukarane. Giwachi wa ngo mati time I KER KAL KWARO. Chati ya miti wa medekede. Ni pamir wa olu ki neno ngo mati time institution madong pire tek lo botwa. Makarika politics pere karika ngo pere lo diro karano ti wango surviving to the last person mati actually. Ki institution in pire tek. Teo cha wani ma man me lok paruri ko man lok actually. Mamir wan duju wa kero chunyo ye. Kadi chunyo be nining, kadi chunyo riang e nining. Kongdo piel chunyo mot, I winy lok, mano tie. Ana jolo ruot apire ki group mamege, en be introducing jone, chewa chao lok chok. Lok mo ma pol do twal kombedi pe. Kairo ngulu tiyo loku. Amedo wiye mo wano nok ki Dr. Caesar Chai bi mere mo nok si panelist bi konya kowa inyamu loki engi. Inka tiki comments mon kenyi la penyi show ka kanyeni. Tara paluo is part of consultation mon matit many. Man mere tara maliel mere penyi work information of the team abe bot down. Taking side ginga gini pere Rwodi gini duju Rwodi wa donc gin Rwodi me kaka ma papa to duju. Eno gimiro yobo kidne bel ka chiel. Ana foyo to 12 road. Over to you. Be one me tara paluo ki members ma megi ma kombedi watika lok kwegi amera kel botu mot madira reda kibot Rwodi ma watike gi genong di chigilegi gum bakun bene ukonywa jem magitika yu ichapito karo lok maduong ento tie moguma pewor mabe mapen jago bedo tie ye ti America on mape anyut joma ticket gi wana ticket Rwodi nya ruot Richard Santo apire me atia makombedi atie won kom tutunu no wa nindwe apara bi dwe ma apara rio magali vario ki piro de
ki matika nger machoki en ye ruot John Oga bira mela bongo amida ene lobo kwa ki member mo kana mati kombedi ti ruot Collins me patiro ki ruot John Pero Lugai me pajule mo tik gi wanangwen ki angeni gelo area ma pat ma unu penyo donc area me achel ma unu penyo eni permati kwaro actually ni kidong permo kene mati kina actually mati ot chairman ni tie ni ning gen unu meti unu nge dabbena meti wabin ki tango ma wana tikere mekelo lawa area rioni me achel ike kwa actually ki mario remember pe tie ikin ludiro ma megwa ngati ot check ki parliament enuni angena bilego John Oga bira la bon amida en bilo ye kidong area me ario ma lokti eni yubu constitution ma rando yeni wabiti monini wabed mabe mabe bikela yela bibi wa ka bedo mo dong no ma chiki enuni miro jomo kana magiti wago ijomo kana magiti kan gumi tamge wa area no watamani ti wodoni no wa beyo wa twin down bed yom dok bene bibere ma bitiyo ti mater mekelo loj maber pajo kima adeke eni ye enuni ruot Collins atiro bilogie kima adeke eni ye lokum rate mapat kirwiri but constitution ma wana tiga timo uwot maber enuni ruot John Pero Lugai me pajule en bilo tamo pi karmading pamira te karmadong amira leg ruot gen John Oga bira me la en ulore ere me acheli donc Collins atiro lori ere amari ki donc me adeke ruot Lugai me pajule ere me adeke ni ana boy amoru matba aneno men pole kita ching chauti akira chwala madip po ana boy mate Dekera bija pa mo. Dekera bija pa mo. Ayela pe tien pe wa lo ma pol wanyang wa dong tamier lo wa ini wot kede amoro wonduju ma wa gore ke dukumbe an John Oga obira ma rio melabon ya yom ni tien dore watiga nywako tam malope ki keta waneno kede ni miero paje wa be kwede pe wa ol uno en paje dong kitier kumeno lutien wa ludiro kimia kori machawa koni peye ka doga ngako amieta abineno lokom koko ma uberkati me tetela mete kwar kita kumbe du chunkere chini lutwa wala ma pol iloko jami ma uberka were te mete kwar ni che kama wati imbe di ene chabira rio ngej mawarwate ki group magilwani wang o teke wani te dulma la dir wara piere dor wi wani me leko wan ni gang bal leko kache kichwalo lok mogo mati o charo tigen ko bien ko leko wani kerbe kiniga tie miarwano yo waberu ping chalo mego kilo mego wake nen ngo mo bale ni kile
wa winyo tam gini wani wan ti agonya kede chego wache wani magete ke wane giti gitam ne mi rwate ti side tungchel we koni ka chwak bene tie tiki nonkar ki bet piny Jabir tia rio dong kumbeti mau karo pe wano la duak ke bodge wan tamo chung ikom mirini tela mier ki roji ni pe mier ki roji ni watiki miri mo me komwa wan rodi ni egini wan tika neno luak madit eneli ni kagi woro mier gu wore yo mati mano luchung wigi chwalogi iko marwate so pino wabichwalo duan no watamne duan waka wachwalo rori maduongi uno winyo che watin winy pere isait kama wano chwalo loge ye mier donke wod wan mapol tela machone dongo che loke eno ni wan ko ni walobo mod pien wan po mier ningo loke ni utang yo makoni kela poka kera la ching mayo no dong loka bien yen so ngo ma wan tika no ne ene ni dano romo bal ka ngari mo no bal ki ye balo time ka ye balo time chike ne kita ki yobo kere bale were wa medu ne ki wot me chera nyim la bon ni ga yela mo ene ka kama wano tika neno ne kumbeti eno pien ni we wa medu wa belu win luak wa tika wach ni ngo wun lu tien wa ma uti wa ne uti wach ngo ching chaw lo kedwa watam ni mier wa widwan luak mapol ni ka jem bal loga ene dong wati yen anoni so lok me tele en ke kwara chol ni ubitum ka ko ni tum ning en la pen ma mier wa ker tum mano nenu palwak maduong mage wajani jemi mier ke tiri timme kere tum ma no ke dok en la kit ko me chol pingi wan tamri wan pedong wa biye lo ko ma dwago wa chol pingi wa mier ni kalok eni tum ti jemi mogo male mon lo ni ti fundamental jemi ma pi gi tego guri melo mier ke nene no jemi egini gi tiu ye mai kire ene ti jemi chalo chiek pa wa biro mo do ngej ma chiek pere ikire ti ene ni wa bineno ni lok me don lobo no mier gi ti ye malwak ki tier gi yo mati kidong lok me chato pajo eno kumbeti guri ne dong tie ma unu ne ni ngom madon lonyo madon me loba chuli tika konyo joma ke wako kuno ki tiu ki lutela me ya chuli ni wan po bi mier ni kuri gina kumeno mier kumete ono ene ke dire maya wanu lo wanu bi chungu king meneno ni jami ma wanu mier ni tine were pecha du obe ko tung pa ni achuli ko lo katela cheli so amete apichawa big lore kom lor mete le mati ke kwara choli ni kaka kenyu ko ne dawa no lor me don pen mogotie lor ma rio ma ana meta ene lor me raj bedo mati kien members me parliament ma ya choli mo pe miu kare ke gen meti tigi me yapo wang luak yen tigi no mer be tigi me yapo wang luak were luak ne ti wer bene ka gi chung pi luak no gin na gi chung ye pi parliament u be wan luak da chi gin eni ni kumbedi tiga tire malopten wa eni ken gi pokeo pegi ye beru ka kachiel pi lok me chung wi bie ipi miri mogo me yenyo lonyo chalo gitiga piem me kiengi now tam ka poke no mier ki nen ni tam kere poke pero poke makelo gore kom ka chipalo ti kumbedi ukelo tam gi ukelo goro kom ka bien gin magi chu ye ma chalo tela ma mier no gen go mi gi kaga ni pegi ti ga mione chi wabi wod ni ning iloki enini waneno loki enini ning ana tamni kare do romo lutien wa mamiero watiru wunu logada bien ka iri binu
ni ini miero chung long metela miero ni kodi metela nen ki komi aduoki ne miero betie ni ka ini bedo mwaka big for instance the parliament ngo mano lutu nyo constituency ma ini chung piere ni nyo kaka machala chuli no ki tela ni eno ni miero betie ka dongi ni eni peberu tie dano makumeno miero wek luak wa unge ni gien no dong pegu pore me beru ka gamo mandate pa dano ni gien gi bichar ka chung pi luak kun ia gikene no gicharo ka poke o ma pegi tor wigi meneno ni beru pa luak beru tie eno ni wano dok ko bot jo wa magien lu bol kwini kidong wa koro kori jo makumeno ikar me bolo kwi pieni ka ikar me bolo kwi wano chwalo wojo ke ken jo ma pepar pe tampa luak ge eno gi cher ka poke o me dai kiengi manyute ni mwaka mo mano ubitum mwaka biche ni no rumu to no don wan miero wat ki jo ma miyo mandate ki MPs ni u kwan kare meneno ngo nyikodi ango ma uno chwalo chalo dano ma miero bedla tela u dok bene la kodi pero mani makare ka kar me kwi ubi chi kitiu ki chente me bieto dan chi nge lutela eni gi cher ka tiu chente ni miero wek lo tuwa gu nge gini eni ni wek wa chero dok ko nge ikit mayan tela ya chuli beru keni kit kudi dan ki kwanyo me beru i tela miero be dan mano kire ki nge ti ati ma pe boro dano dok pe cher ka donyi lok mugo pe kelu dei kom ka dok ma pe don dano mono yoni kita anatam ni miero wa nen kere ngo loki eni ni don one wati tamni kai nen interim leadership eni tian wa bichung wa mete wa luong luten eni duju inyimwa we gen go bin members of parliament me actually ni we go bin wa lokegi metete gini yes munu chu ite political parties ma pat duju dore kado o makimini uti mirdo we lok metele ku beri unen luak me actually kerbe ni differences mogo dromo berutie ikit me tela nyo kit ma dano ge geneno kere jemi mogo pieni enini kumbedu kelo goro gen peromo lokke duana chere chale la wo maja wo beru kaneno lok babalalo makiluo dano ni dano bieni ka choke madon ka choke e oni kinene ka choke mano miero go wilu tela me actually owen members of parliament kuberu nagareda kuberu gena bier ke kendi kien mapoli loka kar mo jong ti lok ma piere tek loka balalo ti lok ma piere tek kere be adega tieni ni no mier lok e oni ogo dano o duju ma ono mier ki bien ki lok ki dwana chel chala chuli man poti me chi en la kurigin na kumen wa mete wa binen ni wa donyi ye meluongo gen duju nyimwa machalo Rwodi metiete gini utika wot iyo ma pe opore don wa mier ni ngo wa mier ni udog iyo ma opore ma yo ni ene yo ma buru ikom luak don luak me chuli ene mier gen wengo nen chalu tij ma mier gen giti mono gen ma wan biti ne o katian wa uchung maber ma eno ni amete amini wa assurance oni yen tela machon no tie tela maguri ne chung bor Rwodi wa mier ni duan Rwodi ye ki win ka Rwodi luo ni eoni mier ki win kere bet gen jo magi kwano gi tie gi cher ge chung piwa ka muken bat Rwodi miero ki chak min gi war ma ka luo pi lo ka pier tek ma kuma tie dan wen bien ki lo ke duana chel we wa bet lo wa be wana chuli chalu ka ke muken ni Dake arriba mo. pero chawa ngoga Awe dake arriba mo. dake arriba mo now pero ma pola ta ma o ma ko ma chuli ni tum ni o mier wa lo won ma te lo ba chuli la jeng ma ya wa na ti under invasion balalo ti kormo jong ti Sudan ti ginero dano chan ti matera da loki anyway tum no engaging luakwa ti jami mo ma luakwa ye ti ka kelo ne balalo ena ke wayen ge wilo ngom to twali acholi tum be me kien gang go ma ko balalo chalo bie ngwen ma ke luo balalo mo ni eni balalo eni mulalo na ngan matimo tim makumeno
niaw ne tika kwene pingo tim makumen kun ngeni bienu kamulalo ubi wer en bi beru la bongom dong matwal ka pew tie lo ka chan peti yo me chan mo mawana me lwenyi kom chan mawana chuli waro mo keto ne mapat ki lo me chato ngom kano kwere wayang charo ngom achara no achuli makum beti ni kon no bur ngom mo mali tidi magi charo ki mulalo no kon pere so pew tie ni wan lutela wa wero gina le moni gap betie mabo ikin wan lutela bedo mabo joma watelo gi bedo bene ping kuya ka kengi so ngej mamier ke mi gi danu kita gi romo a ker ki pero ngeche kimiu nuchu la bole an la ching ma ya loga wache ni kachoke ka ke timo wan do ngiyo ni kachoke pa chole ki tim hotels and in boardrooms and yet actually young beru ki kachoke ki madon ite yen madon ti kin pachi lutela cheru kunu so one lutela wabien wachoke log ma wachoke yeni pe dok ping bot dano jo chanu ki tika beru ki so ngechi enini ka wachako beru choke lwakwa meneno nga ma pe lu tam ma ki kelu mano tam ma konyo kaka anga ge group mene ma dok tika tich ke gi menoro we ka obet ke pero ki logo bodge ka wachako timune kumen ma dok bod lwakwa pero woni wen obi chope bien tar eno un we tar balu tar miero men kama chol ping ti ye endo ka tar ki tiu tar ki keru kama mach electricity ye don pe obi menyo gino mo lutela wabero Kampala kama mach don ti ye lutela wabere Gulu City kama mach don ti ye mach ma wati kere mengechi miero wachwali kim gang me konyo lwako we bu aro ki kori miu ena tika nenne ka wati mo kumeno wabi won mabe mon tamma Chawa pe ye megina love to afford yeah. A foil. Kone wanyamo. Yeah. Wera cop gino cha board Collins yeah. Amoruba. Unutie? Watie da ke big mo. A foil. Rwodi Collins Muratero Mario what na patero. Yo. Amoro matafada. Now, I'm the law of my kemeki to check my dear Madoro, Kekwa actually. Get to one couple of ngay, my fear real man, or a channel be cane. Oh, sorry, in your peer real my cake, where actually be routine. Betty check Mama door, Kekwa actually. Oti Makija, the warning down. Don't get forget one thing. And Betty check Mama door, Kekwa actually. And well, Jimmy but a team yo mati. Chuli po don, we more appear. In fact, actually dog ping ma chan ma ya chuli ni kune ne kitela mati. Uno kon wati mabe loy. Chipi mero we one mau gene mau kwanyo. Well, kibot you want to tell loy ke kwa chuli ke ma chuli. Wa mo no ne mero ti cho check manien. Pe cho check mani cho check yen check na yan pe yan wa oti kombedi gina don wati ati mane don wa jago what me chero ka lo down ita be ma pat ya churi kan obi jago ke tung la mo ago bion feri chedgum ma chero agago wa ka agago ko bion pade ka wa bion da ko jago ke amoro Ochero noya, ochero moro, or do gulu. No, what can cargo below to carry gulu. And over here, Kabeda, one districts and when a board and when the Loki Ludiro Kara, he really Ludiro Kara, he Ludiro Mukan Magiti Mamir to Loki, a kid known Tamati Mechoyo, Panchek Make Parachulin. Don kawati ya timo yanoni beno ngini mano
mo be join ni doro ke kwaro ki Rwodi ento kera le mon way default by default bene cerga doro Lwa Acholi ento tam kene tie mer ni mo la chien mir ke cho chiek ma doro Lwa Acholi eni dok mi mero yub mo kene yen yub me choyo yene gamo yen me choyo constitution pe yotba yen ka wana now dok me tero kare dok tero dang maduong dok tero lim madit isoga ne to law pe di wati me choyo constitution go tero mi kiene million mia biti million mia bo mon ma megi ci mano ki choy we ma ko na libario ke apar che li ka yini choro kombedi dong ka be ka keni no no yen do ke yo ci mod kira ma ci we mod ci mo por wana be chao ki eni donc gen mo ken ma tie eni ni mono ka be woro wot eni wo woro ki ker mo ti kwere kombedi peti maduong wati ki lima peduong tuan wati ki kar ma peduong tuan ki wati ki down ben ma po ker to maduong yen luwo kit ma ker wati be yen obi choy wati pian wati ro framework ke kergi wait framework ke dong tie udong dong gamo tampa do lwa itampa Rwodi me ker ne genen now kawa ker enuni obi yar bor Rwodi o yar o botu bor Acholi o wen baki mi tam yebene kadi en medor ke kwara Acholi ento pier tek ni mona Acholi mi ergo mi tam gi ye ma wun mauti ka wan mauti kan wun mauti wa bene mi ro nen o mi tam wiye bien jime ni we look in wen check in wen wan o beti ke wan wen ti pier tek no nge do bit e kar me yupne gen mo kene ma tie en ni moro check in ka yo ka mi bor madongi kene ne da para beach me do ma pa ka do ke ro yar ka maleng the draft ma to draft ne nyo choja fu ki choy mare me wiye obi winyu kita wajin winyu tam kaya kama kimi yer ki yop ki bi yubu nenda piar dek me duma pa dong kano magi yubu jimi weng dong i kero ching me moko neni mono ene dong chiek ma bi dor ke kwara Acholi ilwak ma Acholi ki ma Rwodi dor ka eni utum ini de apar pitch me duma par yo dong wa yeo la Rwodi manyen ma dong chao tit ki chiek eni amero no ene mono chiek pier tek kino wero ke kwara Acholi ma pier dek eno ma pier yo eno o ber ma bet dir ka mo pien ki timo jemi ki wich ki timo jemi en ka Acholi we da ban ki timo jemi we gin ma me ka ngati moni en petawne pilwa lim ma ke kwara Acholi no ni chak ma ki chak dit mu karo endo peti gi mo ma nyuru di mano lim ene ki no peti gi ndolo mo e Acholi ma nyuru peti ki moch gi mo ma Acholi beda no ma nyuru ni mano ke kwara Acholi ki beda dorne ci atamni ene gin ma man mir wa neno ni mona la betie pier ta da ni la betie eno we wan ben wa tia ke wa wen matie ki jimo man nok ma tikere wa ko ti mati o kati mati yen ka pe ci wa ti obe en la ban kuma ci po beter wa ni dok ben ki per ma tikere kombe we ko ka mo kene chaye wa ne ka mo kene be da chaye wa ni mo na ya no gitamo na kitoli yo ka mati kwiri mati mo ento kombe dong jima obe da time kanye pe nyur kwiri mo ci ya mer fo yu mer me penyo pen eguni i keta waji ni mo eni bene wa bi jima wan mugene ma wa ponye wa niang ka ma choy gin me ke kwa chu ba me gwani
ebi mede a nyim wat obi ti ki nge iguni me choy ma dirte pi achuli wan keta don ki logo ka ne ene don we ka chuli ya ki ponya chuli ni mo kiek perta yen kadi mo wana don wa don ki nyoto wa kiek keta mi bet ki be bet ku man pe betuma ma to dana wi logo no wen ki kiek mo wa dor jo waje kanima wa mon group wa mon en magitimu ko we bolicho kian magi collecting saving plan itiki kiek wa jo mangwaje ki pire bore di kitiki kiek ki don wan ma jalu dul ma dit ma lo ma ke kulu be la bon kiek ni ene peñ ma dit ma wana mier ke gam ene ma bana meto wa gam but ka je ko ni peñ mo kene ti abi gam o mel gin mo kana ma pia wi la mera titu o peñ pi lok me ko mati ken yo me MPs matiba ki o tiano ni yan wana ja o peñ wa lego honorable call matiu one compa to parliamentary group ni mier o mero rat go bien go rat ki one congo la bi ki o do ka message fut kombedi ma be ma wala cha ko ka choken ni mo jiti ya yu boneti gi bigen ben ya wa ko pin kat lok kita woro ge hotel ki lok bot don ni ko ma giti kene balo be ma ti ya chuli ki ma mi ya ki ya chuli ma eni kadi meg ko ko eni ben ti ya balo be ento wana me do ti ko cho choke en wa ko kero kar man no du ya bi ti el ma ti ko eni ti ana fu yu me be ko edwa tamani ko ne gamu la peñ mo ko ma ti apoy madam before to try Beh, hello? da ke rabbi ja ko pa rabbi no Oh, yes, afoy, this is a before man road the guy, yes. yo Ana charo straight to peño, pe o meke wa kilo meke wa lo tian wa mano giti wa. Magiti kimiri menano ne constitution mo bi yubune. Tamango mano gero mine ko romo jolo ne. Ki meta aga me machek ne charo wan Rwodi pi lok mo kamo meke na rio go wajane. O tika na lok me chek en mur be chek mano wana chule wen miro wanene wa owning karale mon wajane. Chek mano dan wen owning ne gin mamegwa en lok ne ko re mo ma dak miro poko ne jo mo ne da pe ko timi pe be o kete mo ker be la penye o be timo consultation mo ya ra teke ka chela chelo wa dir ka ke mo ka mano ke be ki pe ki ka mo ka be ki mo en ne an wati kuno yer be tek en ye un moti wane temu yer be be tek donc la me wacho la pe me pe ne ngomo no wati katimune en ye iken je mo ka na ma don watimu wakati ki guidelines ma konyo wan ke dungo chero karwate ke ruak ma megwa nuwa tike gina mi ro penyen ma wa yugo guidelines ene tiyo mabe tichale questionnaire ma wa penyo tamgi ti wa mi tamgi to wa gina mo wa penyo gi wa ene peti mabe da ko probing mo ni pingo ki wa ko konwa ma tamne dire maja po ter karo po won kom kero ta wa ni gine wen ma me kwane bi mi lu pe na ngiro mo ti kunu ne ti ko me wa ki lu me to mo kane ma be go kwang lok me che ngeu je me ma ke ti me lok me che pe der ki wa be un bo be ne no ne we be no unu me yetamu objectives me kwa wan kero objectives me kwa the overall objectives ti very clear ne o mi ro te ki pen che me tutuno pen che me tutuno ne mi ro ma ja ke ki ye ke ki ro ti ma be ki mi tami gi kene chino ki mok do dak dum che ti ko me mano ro ko nywa me dor lo me ke kwara chuli objective to kana team atet ana ye wa me ka wa chero wa nong information ne wa cho information ne wa en ke bo wa Rwodi lu diro kaka prime ministers mo wati ke ki dum lu diro kan mo te ke pen gi ngeu is me ke kwara terati ke information ne be ko nywa ma gumbe ko mi ma me ko kan ne be wa ko consumer me ko ne be ma te Mario ene bo mete wati ki dear ma me kwa pe wa ko ngato mo we need to encourage your mamego o miro encourage again ne mi go participating me mi no tam
yen loke participate in the piti no ber gang boto kan ke kan ko un moti wa ko kuno ni pera te un be mi participating o mi tamu ma de ke ene ye wa mi ko fu nya chuli ben ko bi cha na chuli keto no ke kwar ber ka ber ke ne dano no pengi history me ke kwar chuli ne ke mo ke leo ke do ke nyala dana nyala ke ne cha ke beta wa jo ke do ke nyele dong ine ber wa ngeto ki wa mi ko fu nya chuli ne ngat ma ke nyala ber ruot ba i ber ruot me ke nyele me ke ma me ke charan bor me pa chuli ku jani mo ene mo pa lokke be dakati mo be bal mar reju ka dak tiket wer be kwa ni war woto mo ne ko kare ne dano itimu ti bume e chama chane ku e pegro don lo matiti la mero stel do ne dan ma charu in ruot ki ka no ti man det me ko ni ki bi mo mi ro fo dano ne be ruot ma pe ke lewe ne er ye me be ma chalu ke ma iti ye en mi ro fo ma tek me wer dan ko nge ma wala wo ma ja o ti lu ti na chun mo ken ma ti wa pa jo kan bo to kan bu kan ti bo to pa de ku ja no dan me ma ka pier be chen pier be yaro pingi wa je me ma chalu ket enini ma dak ti ki u dak pe ngoti ka timu gena ketene ki wa cha ko fonyo ge en won moti wa da ko be ka cha right up mo go me fu po no wi wa kera no ke kwa chu no be ra be ke nga go be ro ma ngwen ne ene ye wa ta mane o miro ko wa cha ko gathering information in a wen ye ko wa ngi ye wa ne do ngo yu be do ngo che ke do ma gi ke wa mi ne pen che enene ko kon me dor me streamlining regulating keep me promoting madala wana chwele mo ti te umbrella chain wa mi ro bete te umbrella chain enni mano tigino mo mano guiding wan ker mi ro bete kene ti wa tiki specific objectives ma ti rama bi ma ene be won kom bi twaro botu we wo ma wan mi ro wati kwe we no wo no ma be ma gi ke ena ye kera waje kene pi wote ma char wono ti ana mo ti wa ko ben ya gi ke pe jemne wen wunu ngeo pe ma wana chwele ko chano ti kere e Uganda wane do tina mo choko ki kin ka wen me Uganda dok me chan 68% you boss ni chago tim gengi kwegi ki umeta wo ti yu ka che ke chi tima be wo chaka yu projects wo chaka biro be wunu be konyo wa me chono gene wo mero katwa ki strategic plan pian ma cha ma diet ma chalo ke kwaro mi bet ki strategic plan maybe 5 years mid-term strategic plan long term and then the short term so ko wakero jem in when duty in place mabe chi wacha ko neno ni wacha ko tackling poverty ma ya chule ni mi cha ko ki percent pier be chel boro me du me bi ka af yu nge da ko du ka af up to zero so en mir reporting pe one way ma rio lok me gwa ko ngom mete kwaro wo fo ni constitutional court ruling mo ko katima be in favor of our side erdo miro teach mir unu kon wan ma chal wan dodi ben ko chu yen mati loye ne wa be gwa ko ngom ma chule ki gwa ko kabir murugwa ma dong le te loye wen pe o me ko wan un mati pa jo kan po bet ki uni ni ram ti wa ywe no pe gud en ne no ten wa pe so mero wa en strategic plan ke dir ma yo yubu gene wen wa yilo rome kwan scholarship mirwa no unu romo kon do ten mo ken me chwal ge chana bi bina kwan Europe ka ki ngo no wa yabu der miri menen consolidated fund o chan mo chan o chan menen lo ka kwan ki dong ti ki ngom mabe ko mero charo neno ti ki ni production value addition and marketing unu romo kon waro ti mo kwan bi ka cha ti wa ko no polata un mo ngeyo ken me ma ko wa wa ko dige wo ko wa ko dige wa ko tere do pare mo gi ki je mo kan ma pol ki mane ko no wiye la gambe na ma de ko no ni mirwati ne wati ke tu ka dak be wanende wari wo tono binu chung pia chuli we akwadok the glory pa chuchen kera dot gene la Trump ma America mar wachene let's make America great again this time let us also make actually great again ame pe party la fan Trump tima kija be logo nye but slogan de tima be mo mirana machala wan machala rude in matini ne let's make actually great again make war ma kam ma giti ka war ma no wi giti malo to chan la wi ma ko ngol ka ruma i war la kula wi ana fo Omegwa
Ini lucu. Oh, it's a fact. No. I saw. Wati winyo. Merenya. Did. Okay. Yeah, Yes, anda tiyo maybe one comment met mo mere mate tiri che winyu ki bodu. Okay. This is a yeah. Okay, yes, of course. That. Yo, I think you mabe mother. Tin presentation na woro mer mabe to twan. Amiro yabone dong both panel kombedi. Ena mo put pa yabo both panel. Amiro guru lok ma road loga for wajo kombedi ni. Ena no you wabe na tie ni wabe umiro wa good and look and look me chan mati ya chuli. Ma jomone en ma go konyo wa constitutional court ruling mo na yan. Mana idong ni tiena churi ma ka chik me ke kar kwaro wuro mati ma gichobo ma jamu dujo wuro mabe ma unu tiyo loko kinu kenyo. Joni egini mir gi nyen kiri yo mo me poyo gi machala churi. Mane no kero mer machalo yune botu. Jo en tiena churi en mago chung matek wero constitutional court ruling ni communal land pegi charo okonyo ko mada machalo Rwodi ma ka no ni ite man no tammer mo binu wiya no chi ka no ni ike pier bijwa bor ni kadi diga chela ken diela chela ka ina chela ni duju ono joni ni giro bir gi digi pier bor wi bich yo dia chela ka chela no joni ro bir gi dia pier bor wi bich wati ko chan ñu pere pa gina ni kero tie ma dito twal boto ayo diela chela ken bollo gay ku ja diel do ata ma chira ma mo ken du ma pa re ni so man mer ko ma woti ken ni woti yo mo ma waro mo poyo gi kele mi kiri yo mo waro mo poyo gi kele kade wa a cheba ku ni diela chel pe lo jim so ki gina chel ben ma dok mo wajina ni Karikania wan wa kok nia gamente raji kumwa wa chon mono wan be wangiu kita jemo chake kede kumbiri dong jemi tema raj bot wa chantie o ma raj kita na nen road logaya wajani ni Uganda Bureau of Statistics go kati ati ni lo bachuli lo madong lo chan loyo man en gibot gamante en no wan waji dagwani given a president men do choyo presidential directives ma kachale ipara beki kwene giri mbalalu dong pegeye chino wano penye ni en ma wana waji wa miro yama balalu ni yama giri ningma presidential directive tie jo para beki kamo kene dongo timu mamegi yako ngoma ti time man ene un wachal ruodi miro no unu kine statistics eno no mier belgi moro ma pere tek ma un ka otio cho constitution enwa mier gi ket kom ka chel i ke kwara choli member of parliament wang o ginga gine wacho position paper ma mego ma chala choli kono eno ni ena bero negotiation strategy board gamente board development agencies board nga gine duju jomo tie kan ma I'm in contact with them kono millennium development goals mo no tie in jami tie kama leng ma gamente ye willo mo ngeni actually tigi pero but wati consolidated position mo no what I'm presenting board gire there is goodwill out there but what you both ukati statistic we are not going to blame anybody
government president chalo presidential directive kan ka jomu ti manyeno lok ma ti me chalo giromo cha en presidential directive giromo cha yubo statistics but jem du ti instrument mo wan romo tikere me chungnyim government mo ken government mo ken en gima binuni gimo ken mo bina nyimi actually for chan so man gina amira wainene statistics tie presidential directive tie manyurni gimo na miyo team end of pegi team one pegi power kere so amiro Dr. Caesar Chai ko medwi ko mano nok an mera pil botwani leadership mo ma part gi botu pere wano neno un ki members of parliament mag yer ki kar stability maturity jema chen ni kadi ngar mono timo politics utiko tije civil servant podu en gang e karamon ma enti yeni ana foyo Dr. Caesar Chai Bema that chairman ana foyo when you do one keyboard road santo apiere road John Ogan Bira ki road Collins Mutlatero ki road Lugai me pajule lo maleng ento ana mir amed a chwak maje te lok me chan ma community actually kombedi wana actually dong ki waje ni wana dong chan marat to alle yeah chi dong amir ko ngana akwan lok ma bible waje dong utima kija pian patigi bible ma kicho ki le actually chi da be kwana ma waje ki le mono ma wachini the rich man's wealth is in his strong city man mak aki proverb Maya chapter pa but can't Maya para beach. The rich man's wealth is his strong city. The destruction of the poor is their poverty. Ineno man lok matek twani chan nyai kum akene konyo lonyo mano gonyo mano lutela do karwangi gonyo twali kom lonyo ineno lo chan dong chan na kengi kaya ini ineno measures mag Uganda Bureau of Statistics ubera keroni what gina ngoma wo kiro pimu kede chan ipimu log me o tuo mano down ke chan ne kede ki pimu fonye mano ti pin ki pimu ni kombedi lack of power or electricity so don't kai waje ni in religious term ni kombedi ni down get in darkness, you know. She don't and Bible ben watch me where there is no vision, the people perish. She don't we a tea come a mirror would you charry and mature pen cheke and in the opinion gina ngom mamiro one as a people what team what chewy actually ma we were pile ma chui Uganda da ko chui mi le ko ma wi wo pele miro gi tammi no be tammati ma miro che keri e cheki no ni magi e kati kere ni ne no ene ra chao tamman ni che chuo che pensiero ma lero che qua actually kidong bir tek ni where actually uluenyi kum peroni me chan matieni kita kilo ka lo me chat ngom kidung me keko kid ma kombedi ketika tongu ke yen no so this environmental destruction na re chengu ma la chen dok be bi no dang ma ka kod dong pa chwe chino dong wane ne wane wa kok dong ya kanu ne wange no kan pe waton ya donc amir ni kiti ma uno kino tio ma dano neno ma bene che tu era pegnu kidon amir ni uti kidano ma chalo jo ma gilo gene actually religious leaders push initiative mag yingilo on toile
Kidakotiki, Luchuin would be parliamentarians with the view may unlocking opportunities. He don't make it look good. Rebe, he don't make it look down level. Don't get me I do right now. Religious leader Yingilon to 12. Kay Chao e karema the deed okay a tuoma mano elbit administrator me actually wen carta no put a chule chele kan mayen o obigamolin ne forge makimi kilomon mano guti World War I, World War II routine actually em ker technique chen ni mir keri ponye chidong en olego ludini nya otin ken what you ga chen kamaka ni jati ye uno youth school kado youth school one wa California ye si partnership ye no team be ma da we kwana ye chulo no yek ma da ma no ni dan awe so dan wa madi alu bi bil kwana ye chulo so kede wa wan en my nan ro ba ko yo wa kwana ni u be European partnership ye no ki julo ti na chulo we go kwan kede no ti na chulo bu yek ma ti ma diro bene European partnership inuni the partnership ni eno miro ki mede ki tikere ki jul pen ke kal kwaro achule miro kero eno ni bene ba gitu ernongo ki bodjo ma chalo dini docking even ludini gen gitie ki lok mani ye mo kero pe tak dok tiki dok ni dano be ka chiel pen kay neno one thing in when one thing pa dana chiel one thing pa ba yan ki wajini a wa wen kum Adam gen ki Eve niyo wa kan simir wa be ka chiel wa ribe wa tiu ka chiel wa biru ki keje ken wa ken wa kidok bir mo wa kan dan biru en el chakene wa nyu wor berti you know what kind wor ma ter berti wo bir ki kuji kinwa tijme ye rebu dano doc ye building communities pen religious project men giti projects no pol madama kai ka param kan wen ento I kabir mo pol giti kinwa kana wachi mo ma menyurnya ketika tik dalam mapol mada cabet dua aciel mo karni wo bir kalau kum warga ba mo latin ma actually ma latin matini ma pu bene mo hana tiri wo choy warga ki agagu en latin choy ko mapol mada pipi ngoy actually lo me di ye dan to rakede dano ke chero kalega ka gwak nyo gitiga yi ku dano ento pay neno ka dano cher kalega mano wo ching chbet pen la ten put tede mir ke nyut bene yo ni a cher kalega nyo ching ben nyo cha bi me cher ka po ile chwe bere te ento eno ne petiga temi ye chuli chidung nyurni gina mir wati matek ni partnership ki actually religious leaders peace initiative pera tek mada pen kin yingilo mada any kong ana wek ko man ami kar ki wora me no gam foi total doctor l'amico Christine mire in ko ikam kadong Lady Grace romo tuwe na gitungbot amico Christine Yes. La dit sida won kom patar palua foi tuan me kon mek weko mi kare ki Rwodi foi tuan me mi kare ki Rwodi wek Rwodi ko bien go wajin man tikate me madan gu winyi chalo ngor gi dakbe ka ku tiar lo ko man no wek dan ngeyu ngoma tikate me
ki ngoma ke bitim pi gina tika timeni kit lok mi tir lobo actually en kita la dira chi lugay waj ke ni kita ni bati matek wek lobo chuli la be lobo matek tane ata mota kong ma chi long chiar bor guri wa foi to twal me amor no wen aram luon wu ger ki nyingu ki to lu ento don ko be chawa don timanake ento da mor wen la wa chelo dak la foi bion ki dak la chincha be wal mota don and gina aran wa ni ataw ni titi mu gina be to twal lok me mi ka to pen chike en lok me ka to pen chike en ma pia ta chika don kita do wa ni buker ne ataw ni on tit ma ta an parti ki lok ma duong be dak pa me lok mo ma atama be ka ana be da li a fonyi ngo ma tika te me ka wa ni mu kene da be cha la wang rudi ka tika lore na ngi gina ti lone ti pa bi me de tama gina chi le kan ma ram wa ti ne ni lokum tela en ma na ne rora chi lo wa je MPs gitika tela ta nen chalo gine ni mi ki me de penchik ki me de penchik ni kadi be ngat mo mi ar bedo me chone me chere politics lu dira chuli mi kangu nani ngati eni ngat mat ka doni I parliament ngat ma wera actually don ento pengat ma chere parliament pien ni mir yupunye ki yupu ki gange nyongo ento mi bengan ma actually good nena ti ni ngati eni ka chere parliament nyuko chere representing actually ngati eni bikelo don lu ya actually atamani ka kwaji vetting mi ki kere constitution kenye pien penchir pe dong la tia chuli moy ken maramu chere gen en wa be partie ti pa bi log ma duong a fo et twan a fo me Christine en ma unu ne en ni tiela dit ma ti ko ko wa kan en non pero lo come ma be tol en to tika ko wa to tol I diaspora kan wa yam chon jami en mai ne ka pero poro ilandan kan ci watute kom dano o pajani en ai ti atelo ne kan kila kit pero mo ken ma wono tikere kan o dogo dong la tela me insurance ai bot wa dong kan ma ka gimo tie mano nok mo pero mo por komino dano jugu chente o olo kira ka actually chika actually miro kene kano kom dano gang pier tek kadika ngata kumeruin kamo mo kene ni en Christine en manen logo mo mot kanye en ti la tele botwa I London kan gyo mi go laro ke so poj ma dit Christine ka inen me ni o ngare en logo tar pa lu gonyo pe nyang background me leadership soft power mano in tikere miro wa fo Lady Grace poyo gana andong lok mana tikere ki kene ye poj apoyo ruiri mag tien guduna tiki lok ario ma meta peny peda bi penyo gana ki ruor mo achiel bara neno ruor apiere ki kene tikan aneno lok ma ruiri wengi tika loko ne eno pa tika neno loko megi nyo mon I program pa Rwodi yen angi mere Rwodi mon pere ye ento gang nyoke nyo jimi weng chung bon mon so ana tika lok pi mon an mita nen ni jimi makonyo weko mon bene bedo ki duan mon bene bedo ki program megi mier ki nene ki choyo ngoma ket ma mon bi chung kere kita ki bi konyo kere mon nyo kita mon bene romo bino ka kony kere pien mon ma kombeni bene giti ki gene ki kero ki niang ki jimi maduong ma giromo konyo bene ke kal kwaro nyo tela bene ya chuli kidong mario amiro luinyo loka constitution piana kiti wach kita neno ruot Colin Muro
bedo ka wacho ni kitiyo temo drafting so amiero kong penyo ni kibichako ne manyen keje yam machone ji machala loy maber bedo tie ludiro ke kal kwaro bedo tie chin ji meno ni no tie ke dok kibichako ji mapat ene kama penya ti yeno ka gwako bidugunyo ka ke romo gamone ene amita niang ene loka rio mar bara apoy loku ma wonu loka weng an loka merenti ene amerne loka mon tutwali ya chuli ki ikara ki ke kal kwaro ngo ma wonu bitimo pi mon apoyo ya ora foi to twal ka me kum la pen yigin dong jimmy kong de kwan wa ngo mano da tia choy na wa ko kuya we ke ru de tie win ba getie na char ka winya ne no ruat tie en Mete wagam lagam yo cha ni kumberi wa watete wo so lokma kong ko gene we jimmy o kwan tere ni kong du ka do kwan abal mo pe balbe wa koro aya gena tiedong moko ana no duju fa wono duju mi kwan karo mi kudare tiene me bieno me winyo ngo matie nyo metiero kedwak ngo matie katime mano pon wilok ma wakelo ching adek mukaro now long mo aga wa bodjuma tiga cho comment ke wa now enemy mukana cham kan before akelo cho jegene of course ogam kermano nano por kere dano cham kan ke cho le pen mukana no little bit cham kan wa winyo kilong la kermane and angeo won ruero ngeo ket meteru widan ket megang la pen gi mabe so wa chat ke bot ngara chiel ma o cho la pen me kaine manini actually traditional forum tv and tiga cho la pen kaine waining since Rwod Achana was out as paramount chief disrespect on Rwodi has increased. Do you blame yourself as being part of the problem? Manin la penya chiel ma ke wa Kenya and bieno barun Rwodi bana uno nge ket ma gonye ke lewa chuli Kenya ena dani yeran ko lewa chuli kano yelo ya no angene wono tiako en mabe so mu kana tima chel no comments mabe na be kwana ge dongla wa chel mati dala penyo making boru Kenya now en ben America chone why do you think even actually respect Kabaga but we cannot respect our Rwodi anyway wala penyo mabane take a biena weng about actually traditional forum TV given a tick American winding out, do you think instead of having all those over 60 plus road in Acholi, why don't we just have one road for the whole Acholi? And when Tamati Berry Borama being in from La Pen board one road, Maokon Benogamo Yanani. Maban take America and how many roads support replacing the paramount chief? How many of you are against this? So anyway, la penya gini aneno gama mer konong tat ke chila chilong mamero o marking mer Kenya. So any tamati about actually traditional forum TV. And America, do you think Rwodi needs to get out of politics and focus on their roles? We people feel like you are getting too much into politics. That's why people don't trust Rwodi nowadays. And when Ben Bianca La Pen, Kyo Bianca Tama Ben, or Mego Rubu, Yewen Kenya, Manane, un Rom Gamone con Car, Core. Narachel, Maben, and for Narachel and take America Penka enemy. This is the first time I have ever seen deep division, long Rwodi after trying to replace Achana. What are you doing to unite all Rwodi? So in Manawang, Biano Machala Pen, Makibot, actually traditional forum TV. Now, may I give it on before that, anything other chill
in Maratia, why lock till yet kind, which machal na emoji, biano chala church kind. Now, Loyoro Lino, Tiga Wajaka in Mene, the government in power will not allow actually to unite together and restore their culture as it used to be. This is the bitter truth. So anyway, in konbene, again it chalo tama mege, but unru romo gamu tamene konbene ogene Kenya. So matie and maramo nyurubo rukubere and ken. So no la pendo nya do duongo manane chawa tega chiar gere wekda mi aduak tal borsi za cheo mi tal bor wek no chak gamu ne ka chila chiel bana ho wek no chiar wona nyim. Ana foi matek. Yeah, gine Rwodi ka romo gamone kumbiri romo gamone picha mono matini, but la pin gine duju amiro gam machalo part of consultation. Angi karpal tarpalu tie manok. Ento romo gamone kumbiri romo gamone, but mapira teke ene we go be part of consultation and no uruti yeni. Karika pegame kumbiri ini unen eni charo gine bien jumu kene kita seti ne kene sor ma put pa gamo apora bot penmu in ma anena apora bot no mer tiye o miro bir charo kabaka o miro bir chalo loga o miro bir charo churi miro bir churi ana po maro gamo ne mer enel ken Rwodi botu dong Peti a winye. Go on and go microphone. What dog is Lagam dong? Okay. Man roruga en. Pe mo ni dana di ma chwago logme aloga ma otimeni ki dana di ma pe chwago. Rwodi di amede unge mabe ni Rwodi piara ngwen wi achiel chwago logme aloga muti neni kompiara bid wi abone ci bore chani dong ngarmon dong romo pongone wan di piara bid wi abone kompiara bid wi abone piara ngwen wi achiel ukero chingi kar kaj wati kere manjuru ni gitiki chwage kom gen mauti meni yeah anoni lagam medical kenyu lagam kene lokom mon ikir mete kwa actually ti mon pay pogo log meke ye wan po bor mon wago structure metela te kwar ungeni ye the ke en men otter word ni dama diet ke mod ene lo go karwor matigi mon mapol no da ke tie da ke tiche tie me jor mon tier mon structure mukene watiki Rwodi ukoro ni gibero joma mon gineno logme orwi mon ga chel ilo fu your production do tija wakgi so what meto ni yobwa in on board yang no borgo and one tika kelu geno on board ikom bulen mawati kere commission ma bi choy cheke composition ne mon kom dana pa we are mon ti angwen so mon tie ma interest giti well catered for award one enini chi la mera ka ne biromo binge ma pol pe wa bor mon gen mukene ma miero awer wonu nge ene ki pen ne ikom jemi egini pero ma onyoto ma pol ma wan Rwodi wabedo ka loge yene wan nero wan gwa wabedo joma wer pero ne eni obino yada kake wajo ni logo ana neno bene kar mukene wan be obedo joma wer pero ne time ento ro ma wati wer ko wa eni obedo tie kar malaj
ene malupe ki kir war ma Rwodi ti kere pikar ni enio duju waberu ga ngeyo ni pek bene tie ento gien male mun lo ni tolerance watam ni gwa dige yope pek al pajo pek da kar duju umio we kon waberu wanen gwa dige ma ya la bieno chi beru wa patient ni da okelo bene madano wachin uburu neno pikar malai we pajo to ti kumbere don wa bieno ka yopone wa merne wa beru wa mi uchwa wa woro no ka che ya da kai neno matut one ben wa contributing maybe do ola ling inen pere ling one do pe wa lote log me wibie ento mier wa ngebe kama leng ni ginu mo ke ken matelo lwa berbe maboki log me wibie it is about managing society. What if one now be for society? Ilog mete kwaro. Chi koni money pero mo bedo ko mawano lo en parwori ni ken kore mo ken ka waneno ni politics ti katango wi dano one ben wa biero mi lo ye che pa wa wa guru do ma no ento gina mier unu nge ene pewa weko loke e one dwa chalo ena e gina mier wanu di ka wa guru wa dwa che wa dore muamete kwa ne teke wa neno ni wilwa kwa tika chero kama do bieno ye ene gi wanu mier enno ka wa no ni bene lu chungi wi gitika mier chato dana o keta kwedi twin me chat ti mapoli wan be wa bieno wa loke ye wa guru en lo politics e one pien wa bo pe romo boto ne ki lwang ineno so pengar mo tam ni wanu ti neno me wibie doctor twal wibie bene rom tijwa bien no wa guru lo kom lo me tero lwa ma wibie chung ye eno gin mu kene e andong pa bi gam niermo la chien go wa no la gampi eno ni wan po no ni tampa ngar mo ni eno ni put pe waneno ginu mo ati mango ma nyuru ni tami e tiketa tikere ni che o wek doga mi on kar ki ruot Collins atero me gamu la peny mu ken ma eno winyo ni ana fo yun afoe un me mo gire watia me gire long enwa yo ma giren amita gam ko mo ko lo ba mon yi gene ke kwa kari we ke kwa ma diet bene la wi mon tie ma pat kim ban ma ti ke ti la chi ma ru lu ko wi mon tie ke kwa na chuli no na ya beru Mrs. Gene gene la ko da ma do to oni mego gene la ko geneti la ko eno beru la wi mon ma chuli olo ko beru watiki Mrs. Mon ma ke en ma tie ni mon lok me chiek la ko ya lok me chiek man ma ga tin ikar ma chon chane gene la ko yes kar ma chon chane lururi la mo Filipo don la goro ya jon ki au rora wich unio yer ki o pe wa no ge mo ma nyurni ki karo chiek gidi mer ki tim ko man gumi ya kamera chiek no tie ento ko bi jalo chiek me dor gin er ga premier ki tim jim ko man wat tiki copy mo ne ma ma di ba ti ro ki yo nyom kada muri nyom mo ke ki ngo ge ba ti chi eni wati akwano ne be wana ka che romo donyo mo mero ke rien chi ento chak ke madong ki dwok i mam pia vongan ga pi pe ki choy constitution mo me doro ke kwara chuli pere ti primero wati a choy mo kwana en mo kene jalo bugandi ki constitution gitie chi
game merti ma chiek kuma ana foi umada ka mo ken no dongo me de la chiem mero ko gen sorry tar paluo wa pi lok pedwa i lok pedwa be long lok ya chuli a foi un me ma tu no ko mo ya no ram Yeah, what for it to try? What for it to try? Pan yo magiti na wo ko yo. Sorry? Look. Look pe winye. Look pe dia winye. Oh yes, atama mi submission ada ke kacil ke kan pi mati maraje. Itu ka winya dong. Okay. Yeah. Halo. Dong winya? Meta nyim na. Meta nyim na kete winya. Okay, afo ada cha mana pada ramu fo dan kacil acin. Gina mi rambet me meti de ana ye ke afo. Yes, ke wachini gin mawati ini o men wa machon mo be we rudi o mer da ke ne lo popularity no chara ma gok modong pe gene che amer ba go nyu dano ne pi gok jo ma kana mano pe ngeo gin ma wati mo ya ba wa chawne pian no amer wa che a mana yang wati ka wote mo ti chalo diang la wiun la cho ka le uno pere che wa ko bi chane wi dano ti ka po o wa ko chane proponano ti ka kate kene ne rocho pajo chakon neno lok me gwa ko mudu mo wa piano do make wa kulu make wa war kana chul mo kene dar wanyo ber go do chingio kitika nen ngo mata timi ke kwa pian ke kwa ene tira guri pia chuli me nen ki gina te peta wata be ki chok ki gina peta wata be ki chok pin bala mir ki chok chi ene ne ameta go nyu make na kulu make wa ko mien wa pin la pin ma pole nen wa ti ma po ene me po pa jo wa pa jo be ma be ma gi kene ena ye lok me politics ma char ke rome aro ge awa ni Rwodi po donye politics ma tek to wa constitution ma dor wan Rwodi me Uganda the act 2011 why ne mir wan participating by politics to al ke jo wow er pe ge wam choko pin yen lok ke lo tin ma dak ti politics be pitati mo jima be o mir wa chok gen ni en wan e pora ma char katale eto waramo ge ding jo ma me kwane ko yero o ye dan ma kuhiri dan ma chung pi kaka dan ma mar be kaka mane lo tama ana mi boto magite ani ya yom me rat utin a chara do mote ken jo kamalo boto do ba mi tuke pije mo ken wen u chung ketwa ne ginwate ka tim first tika wote ne ko konya chuli nen wa madit en wa patika ne pi ko beti wote na nyim pa chula ye na pierte ana fo o ga amir me to submission na chen don ruma lora gina tie mere ni ka wati lok mete kwaro pe waramo kwanyu te kwar ma pe me wati ukede ya joli Rwodi tie ichere wen so Rwodi achupia rabij wi aboro pe don waramo beru girwara chele ken ka walobo lok te kwar pien te kwar ene kimano wan jomoni wati kede chama wati kede kwa pa joma mere chele mondo kita megi beno bieno kede chi wana chode to matene ni wati gi mamegwani wan biberu any welwani kita te kwar wati kede kidong me gikene ana lewon tutwale yen siza amera po wini ibiti matek wori mauti wa karma lwenyo di wan kan yobo ka choke madit pa choli lokom lweny kineno yo kita ke romo gyo ke lweny kumbedi lweny do dako pero mau di tien matek ene lokom chan romo doke to wiwo ka chele yobo ka choke madit ma walo lo ka chan ke ken ki nongo yo ma chan ma de
ka eo ni time uchak konyo yone mono tama erno ano poi ba so seem like Wapoy to 12 road. Look. Yeah, Hello. look me catch up. One come to board one come. Yeah. Look, hello. Tiga wiyane. Tiga winyi. Our road Congress Thierry. There's a lot of delay. Watiga winyo woga kana network on mego tie delay manak gere. Ramulak la det. Ramulak. Ke kwanya duan no tie ma kwanya gitung boru kenya ba. Onen kang omute ma gitung boru kenya. Siza. Ramu gena. Duan mute gitung boru ge. Okay, udugurung tie. Yep. In the made a look. Network up with them. Siza Ramo mere ke lokang ken mano wa yu ma mekene. Ana bedana ken me lok ke ina mere. Yeah, them kong look again. Yeah, did Jono Gang look me kachoke. Kachoke pa actually kita what me kar chane no mirne mir beti ki bodana no iti actually mo no chungo chui ni aloga mir beti ma cha mo kene miro consultation ma dung ma jemo konga ber katimone before committing the community jemo dung kita wunuti timone constitutional consultation ni make well ter chok do abor kulo so mir me kachoke be mere endo mir no kongi developing ideas ma be kira ana waya ni goodwill tie wako kany ma be kite kar chan goodwill be tie ma dalmo choke ka konya chuli ikar mono giti maraja de dan goodwill tie kar tachi burga mende ubos Uganda Bureau of Statistics ochoyo jami tie maramo konyo kowa but lok me kachoke ma dit kong dong wo kong mir dong kong wo tiku look and ku mati kina Pitam mabe. ke kwaro Mabe ka miene. Kamu lok maduong area mabe ka lokie. Me achel ene lok kum choy chike. Dong choy chike tana nen wadugay tirneni. Questionnaire wa yugo habitual ne botu. Kumbe no nen kabe nyoka rong medimo konyo wa bieno meta chuli wen go beki gubet magingeyo chiek ma watika yu kama area ma ko nyi tima tuolo ko metigi pongo dujuli wen lok mario ma lo ma tek to palene lokum chan megi na kilo megi chan tima raj ya chuma petwere chan tima raj bien kai ni money aba big chumuni poyo madung petwer makun gini ni bene kip gimong statistics ma yubo ni tira da pian wanong kikap dong dong waroma gen be dong loy wa nok gitie malo wan ko gi bana dong gojo mulo mange ni pire da ma mero yo mu me ko actually the one non yo mo wen koñ ma di rubin eni koñ ma di ma donas mo ken diga tam pire eni kel chente
manene European Development Fund ni các bóng nhà là obio ange ni como tu pia no majabati ni food ala peke actually chikit ko mama European Union we bere pere ana do wa chawo ne o kidlo me chwale itamo tikere lulera magiti area mapat an area na tiare don tie ma fetwere ma mori inoni ni lulera no bien network petimo be duano petika te ba duano petika duano ngalo. yeah I think no Yeah, no matter what ya gire kan nong la na weru nong timerga tuya dogada tuya nong. Kay tem lo kang la dit. yeah network pelar dong ya Duane petia kate bara dit. Duane petia kate ron kolo. Pada nga la dit se. yeah can yeah the next time Yeah, wa bino wa kuburo ka wa gen pen cha wa be o chera chigena. La dit se ga gen nong lo ga chia. yeah one gonna network for really petimo be chi wo be kube ket gi me explanation mo kana mo tie dong be no tie no en look we mo no really mo kana lo ni wa fo to twal unjo mo be ka wi wa one look what tie chele ken ni wang bu dong pe ro we ne ge lo one chalo tar po du jam e mi no gi nyam lo ke ma wa be no bi no kar me kat ka en ye road madit be ro bino bot wakany but en wa pegi mandate mo ni amelo en ka tam me bino itar po lu pe en to ti kitwer mo me lu la dit me bino kan ka chunye pe gen pe miro but ro offering me ni kin me gwenye lok nung tam du you know romo poke but no ge romo tiero ne be ana fo wundu you panelists bitini i patients mo megu ono miro program eno be chawa chele ken chiwa karo mer mana nok wa chago bene leid la kira mo kenyo wa fo to twal me kube gi Rwodi ka tamma ko manti fo doko be o me dekere ana fo to twal jo joka maro comments mo ken fu dokti Yeah, comment man no biano mer just at the last minute panga kache around your ne really quick with no mini okay wakar me nga chawa do chero tumo no la dia dong tika wai ne me giri bene chipe bara comment ma biano dong me giri ko berini keyboard okelo tiega entire no wai ne okelo Martin Luga ne po Rwodi wa ma me yopo wiwa yabo yapo wiwa leva chile dong en anan ka me dwa ganga fo leben so onen pa made ti wani a great talk mana dwa fo baruri mata ta pe bien ma megi okay ke donc ka en ni bana kumbi Faraja, love you TV. Luo from Tanzania. Chalmod but jomati Tanzania. Ena odu jumana wang luo mamego ena. So, ena odu ako fight body. Ane ano ngara chile te acho comment kaya lubanga. Lubanga kene Francis. Miero ki mi kara ki lutino chuli mapol bi bedo ki kachoke man.
Yeah, borwa ka ene oromo sharing bot juma gan kama en kabati ya warna unge ngoma tie. En meti America chore ma piere te chalo man miero ki chwal piere i social media pi duongo wan lutino ma bot pere ilobo acholi bene ma bedo ki kar me mio tam en gena pia tereno wan ene weng wati kemping ekane ruro kwanyo karo meke me biano me wache wango ma tiketime chi wano en fony maket manen ki kabeda chiel mano waribe ka chiel kirene so ka in food pay subscribing channel ma me bari ene digital ko kala ko tv ne netem ken ga en weng pe mere ke biano ka en so sisa wa adwa boden waneno ket me gian na ciao wo chiaroba wa kara de ke Yeah, gumara jong gene i network pa ruri tia yelo gito twal wa po to twal ruri me nyao tam kedwa tam ka gi gwenyo ko man we ko konyo ko ba gi nyang jemo ken kite neno gi i wache uti winyo warong ane roro road Richard uti ne winyo warong ko tem unmuting on gitika winyo wa kene duan gi petia kata ye kaneno no wek wa gene no waromo medne ka mo ken ja jimi wano po to twal Lady Grace iromo lege wa kiro wat for two meeting Lady I'm Grace muted. I'm yeah, you muted. good Oh, we not on? Okay. Oh, what leg of one? What leg in one ki word ki tu maleng? Amen. The ba mat ko wa pui pi near matin wa pui pi lock mo tika lock me kara lock me tela ki lock me Jimmy do you pien Jimmy weng a ki bore yin ben ruot ya mi kero wudi ni ma wan wa ngegi utelo tela yin bene bere la puony mi tela chua poi wa leo kombeni pie chuni weng bene wek yap tamwa wek wa bet ki tela mu pore me kelu de kumi ki komwan wa leo pilo tela wa weng ma pat do wi ruri ma tie wa lego pigi wek mi ni ki kero mi tam ki mi timu jimi weng mi telo dano ma megi pia ruot be ki dano ne ene weko en bedo ki kero bene ki walego pigi ki walego pi dan weng walego pi yup weng ma bi bedo ma tie mi yup pu pen chiek ki mi timo jimi duju ma bi kelo deyo walego man duju pi be pa wodi Yesu Kristo rotwa amen ni won ki won ki tiu maleng amen pe manong ba kelo ya gir me yumatin in ma pudong bien la chen ne ne da e winya ngom cha ke cha me o chawane rodi wo foi mate wadi ja kamal wono mono donga be Bella Corvedo, Camere Baro Bella, Camere Tio Bella.